coronavirus mittu waa tarabbannokki gede agadha dandiineemmo dogooti. Mite anganke saamununna alkoolete sekkine hayishshirate lame jaallanke ledo ikko maatete ledo ay ledono angate sorro woymi angate dae agurate sase gambooshu noowa ofollanna mara beeqa agurate shoole rosu mini xaado fajjinoonni barri geeshsha uurrisate onte mittu quchuminni mitto quchuma ha'neemmo woyte kaameeluita maskoote gobbaydi ayyire e'anno gede fa'nate lee anganke ikko sanonke afoonke marraaweoo laweyorinni shabbaphate lamala mittenna lame sase saate liyyunetenni wirro hinge anganke co'ichu wayinninna hatto saamununni lende wirro hayishshirate tini la'inanniti coronavirus tarabbannokki doogooti. Xala'neemmoti coronavirus amadduro leellishshanno malaattaati. Umihu biso ibba bisha naqanno, layinkihu hallo tatta'isanno, sayikkihu buusano naqanno, shoolkihu sano fuge amadanno, ontihu gobbate nookkita hanxishsho naqanno. Konne malaate leellishi'neri rakkine fayyimmate agarooshshi minira iillitinanni gede Itophiyu fayyimmate agarooshshi uurrinshi egensiisanno.